Assalamu alaikum жалпы YouTube көршілер, амансыздар туғандар. 28 январь 2024 жыл Ноқат мал базарындағы достар. Бұйырса ушул еркек сарпақтарға келді. Аралаштырып тартабыз достар, қолдан келишинче. Бірден лайкты басып қойыңыздар, комментарийге жазып дегенде бұйырса біздің каналымызға сөз катталып. Только еркек сарпақтарды тартып шығарабыз достар. Машина мақталчы. Мынан бағылды ауылы қанша қылды? 95 мыңға қойып бербек. Қайсында атасыр аға? Қанша қылды мұны? 205 мың. Жаш қанша бұны? 4. Екі қойып, жол бұрса кеп қойында. Сатқайсың оға, боққан деп. 205 мыңға бағылтады деді. Байкежіде YouTube канал. Содаңыздар берсін, а? Жақсы сатып алыңыздар. Kimlerden? Kim verdiniz abi? Siz 35 mi? Şu yerine bağlı kaçın? Kaç ne kadar? Ne koyun bu? Kaçağa? 201 bin. Razı olsunuz. 201 minge bağlı tatken. Baykaycı da YouTube kanal. Baykaycı? Baba. Baykaycı gayet. Legası beri yatakta bu. 201 minge. Bu yaş kaça ka? Yaş yakın mı? Neme suratında jıratlı ekran olmaz. Vallahi. Ya sodağınızlar versin ha. Jax satып alыңыздар. Болды. Жақсы қанша екен? Жақсы ба? 130. Жаш қанша? 2 жаш ба? 2 yaşқа шығылық жазда. 2 жашқа шығылық жазда дейді. Қанша сұрады екен? 100 мың. Көтөрүнчө мынау аян тартып қойды. İki adam bu. Бұл қанша екен? Yok abi. Не болып тұрсың? Sorama abi. Өзіңіз қанша? 130. 130 деді, бағылды екен. Содаңыздар берсін, жақсы сатып алыңыздар. Ала, қайсы қаншаға кетті олар? Бұл қанша? 91? 91. Шул 91 мыңға сатылып тұр. Böyle, kaç sürü böyle çıkıyor? Böyle. Satıldı o, қанша oldu? Yok, ben yeni geldim. Ha, yem gelip тұр. Kimden eкен? 160 oldu. 160? Ha. 160 болды atken. Altmış bu oldu atken.
Nurgazı ne oldu? Qancha oldu? 114. 114. At koyun solarga. İnternetke chiqib qolma bor dechim. Ba uydagingmi? Oldu o'sha. Mayli kama. Qancha qildi? 92 kun qoldi. 92. Sen 2000 pul ototgan. Aka yaxshi qancha ekan aka puli? 130. Jash qancha bu ekuvi? Qo'yan tapmayla qo'ygan. Siz chiqpashda ne bo'ldi? Ne? Uzoq beldingiz, uzoq bersangizmi? Qo'rqsiz. Atmayla qo'ygular. Bol tatamiz. Assalomu alaykum. Qancha ekan pul aka? 110 ming. 110 ming. Ne bo'ldi beringni ya? Yo'q, bunday demang. 5 bering. Bir og'zim gapingiz. Hozir aytdim, mol gaplar. Qancha aka? Mayli, 76. Ne oldu? Yarım. 76 yarım bol turşul. Assalomu alaykum. Qanchadan ekan kuzlar? 320. Uchovi. 320 ming. Ularning yoshi qancha bo'lib qoldi? 1,5 yoshdanmi? Qancha qasiradi? Bog' bo'ldi-ku. Qancha? 97. Tegizmi? 97 mingdan bordig'in, ha? Yaxshi. Nartizm qurban qo'llari yerlarni tovush qiyin ekanda. Bavul tamam. Yine bayla qo'yishib o'zlari ketib qolishadi-da. Kelar o'tgan sayin tapay. Yaxshimda sheben to'yib qo'yib biraz bo'lsa da yerlarga yaxshi bo'ldi. Qancha bo'ldi? 70 ming o'tirishib. Satıldı mı kadar? Kaç ekan? 100 ming mi var dedi. Taksız pulu kaç ekan aka? 100 ming. 100 mingden mi? Yo'q, Yaş kaça bunun? o 4 yosh. Ne olacak? 1,5-4 yaş. Kaça sırada? Uğraş ketadi. To'dan alıyorsun ha? Olavering. Sizga. Qaysini qancha aldinglar akalar? Bor ekan. Aka qaysini qancha so'radi? Tamam, 103 ga. 103 ming yo'q.
Şef, qancha ekan bu aka? 120 deyapmiz. 120. Yaş qancha? 2 yaş. 2 yaş. Qancha olsun aka? 100 ga so'raya. 100 ga. Sodangiz bo'lsin aka. Puli qancha ekan aka? Aka, puli qancha? Puli qancha? 5 ga berib qo'y. Ha, 75 mingga berilyapti. 75 ga berilyapti. Mash bolani bitta tortib qo'ysa sekin mash bolani. Mau tartib olaylik. Mash bolani tortib. Bo'ldi, o'sha ilim qoldi. Yo'q. O'shal yerda cho'ndir bor ekan. Mana kim qilyapti bolang deb 95 ga dedi, bo'pti, turib qolman dedi, bo'pti aka dedim. Adil aka. O'sha qiran suralchi. Pul qancha ekan buni? Puli 180. 180. Yaş qancha buni? 2 yashar bo'laveradi. 1 yashar bo'lib qo'llikda 180 ming deydi. Taqdir pul qancha ekan buni? 200 ming. 200. Yaş qancha bu? Soda bo'ldi ekan, qancha berdi? Sodani ekan. Do'stlar, o'shunday videozni keyin chiqsangiz, yana 5-6 oylik torpoqdan boshlab 1,5 yoshgacha erkaklarda отдельный o'zini bir tartadi do'stlar. Qo'llarning boshlari. Bayqa chiqaylik-ku. Yo'q, aytib bo'lmaydi. Kichkinaroq ham. Allah razı olsun barzunuzlardan. Sağ salamatda qalыңızlar.